لهر جهك بنافدم وحمدم وباش بن هادم پیشکش کرنا بولتن آدم جمیر ششو دست پیکی دجی سرنوچا لەگەڵ نزیکبوونا سەر ڕۆژە ئەنجامدانا ریفراندۆما سەرخەبوونا کوردستانی سەرۆک مەسعود بارزانی ڕاگەهاند ئەز نەپۆشمانم لەسەر ئەنجامدانا ریفراندۆما سەرخەبوونا کوردستانی و مەرخسەت تو ئالیەکی وەرنەگرتیە و وەرناگرن دەبێن درشمە خۆپێن چرکیان ji بۆ گرتیان ڤالە بکە هەژمارەکە مەزن ji چالاکوانên کوردیان ڕۆژاوای کوردستانی دەست بە هەڵمەتەکە پشتەوانیە ڕەواندی و گرتیان کوردیان دەزیندانن پێدە و ڕژێمە سووریە دەکرن چەکدارên ئیسلامی لە عەفرینی ئاگر بەردانە جیای گوندێ بە فلۆنێ و عەرەبên کول ناوچەیە مەباتە بەجێ هەبوونە لەگەڵ گروپên چەکدار عێریشی ناوەندە ئەنجومەنە خۆجەهیکردنە جۆتکارên حەسەکەی گازندان ji ڕێژەیە کێمبوون و گرانیە نرخê مازۆتê dikin دوباره سلااو شەڤە بۆرەی تەلەڤیزیۆنە الجەزیرەیە عەرەبی بەڵگە فیلمێک بناوێ مەخوفیە ئاعزەم لەسەر ڕێفراندۆمە سەرخۆبوونا کوردستانی بەڵاو کرد و دێ بەشێکی وی بەڵگە فیلمیدا هەپەیوێن لەگەڵ سەرۆک بارزانی هاتبووکردن و سەرۆک بارزانی دە هەپەیوینێ دەگوت و مەژبۆنا ڕێفراندۆمێ دەستور و ڕوخسەت ژێ تو کەسی وەرنەگرت و دێ پێشە ڕۆژێ دەژی ئەم دەستور و ڕوخسەتێ ژێ تو ئالیەکی وەرناگرن ژە بەر ڕێفراندۆم بریارە گەلێ کوردستانیە سەرۆک مەسعود بارزانی دەبێژێ ئەس توجاری ژە ڕێفراندۆمە سەرخۆبوونا کوردستانی پۆشمان نەبوومە و ئەس ئامادەمە ڕێفراندۆمەکە دنجی بکەم و تێدا پرسیار وەرێکردن گەلۆ خەڵکێ کوردستانە ژە ڕێفراندۆمێ پۆشمانەیان نا تصور 3 مليون إنسان في كردستان وكان قرار صائب وقانوني ودستوري وحق طبيعي لشعب كردستان. الآن أيضا أنا مستعد شەڤە بۆرەی تەلەڤیزیۆنە ئەلجەزیرە عەرەبی بەڵگە فیلمێک بناوێ مەخوفیە ئاعزەم لەسەر ڕێفراندۆمە سەرخۆبوونا کوردستانی بەڵاو کرد و دێ بەشێکی وی بەڵگە فیلمیدا بە سەرۆک بارزانی ڕەژی هەپەیوین هاتبووکردن دێ بەرسڤە گەلۆ ڕێفراندۆمە 25 ئێلوونە ساڵا 2017 کارێکی شاش بۆ سەرۆک بارزانی گوت و دەبێ هەنا کەس وا هەزر بکەن لێ بە باوەریان من و 3 مەلیۆن کەسێن و دەنگدانە ڕێفراندۆمە سەرخۆبوونا کوردستانی ڕێفراندۆم بەریارەکە گرنگ یاسایی دەستوری و مافەکی ڕەوای گەلێ کوردستانی بوو ئەز نەهاژی ئامادەمە ڕێفراندۆمەکە دن بکەم و تێدا پرسیار بکەن گەلۆ گەلێ کوردژێ ڕێفراندۆمە 25 ئێلوونە ساڵە 2017 پۆشمانەیان نا هەروەها و دێ بەرسڤە پرسیارە کەنەڵە ئەلجەزیرە دەکو دەبێژێ بارزانی بە سایکلۆژیە ڕژدبوونا کوردینیە ڕێفراندۆم کرد و نەبە حکمەتە سیاسی گەلۆ ئەڤڕاستە سەرۆک بارزانی گوت نا نەڕاستە مەژوانڕە گوت ئەلتەرناتیڤ ئانگۆ بەدیل ژە ڕێفراندۆمێرە چییە لێ تو بەرسڤ نەدان و ئەز نەپۆشمانم ژە ئەنجامدانا ڕێفراندۆمێ دێ پاشە ڕۆژێ دەژی ئەو ڕاستی وێ دەرکەوێک و ئەز ڕاست بم و گەلێ کوردژی وێ مافێخوا بدەست بینێ في مفاوضات مع النظام. هەروەها دەبەرسڤە تێگوتن و 24 دەمژمێران بەریا ڕێفراندۆمێ بەغدای پەیوەندی بووە کردیە و داخوازە سەکناندنا ڕێفراندۆمێ کردە هەروەها چەند وڵاتێن دنجی داخوازە پاشخستنە ڕێفراندۆمێ کردە بارزانی گوت بەغدا هەڵوێستا ناودەوڵەتیە لە هەمبەر ڕێفراندۆمێ خراپ بەکارئانی ژبەرکوبەریا وێ ئەس بە چەند ڕایەدارێن فەرمی و نەفەرمیەن عێراقی لە ڕوونشتم و لە هەفتێک هەشتنەک هەبوو و یەک جوان ڕایەداران و ئەس ناخوازم ناوی ببینم زمان ژ من ڕەگوت ئەم ناخوازن بەحسا شەڕ منجي جاراغوت و أمجي بنيدا لدجي شرن. على كل أنا لست نادم على ما قمت به والمستقبل سوف يثبت أنه أنا كنت على صواب والشعب الكردي راح يحقق هدفه شاء من شاء وأبى من أبى. دێ بەرسڤە پرسیارە چما ڕازیبوونا وڵاتێن هەرێمی دەربارەی ئەنجامدانا ڕێفراندۆمە سەرخۆبوونا کوردستانی نەهاتەستاندن سەرۆک بارزانی ڕاگەهاند کۆمەژبۆنا ڕێفراندۆمە سەرخۆبوونا کوردستانی دەستور و ڕوخسەت ژێ تو کەسی وەرنەگرت دێ پێشە ڕۆژێ دەژی ئەم دەستور و ڕوخسەتێ ژ تو ئالیەکی وەرناگرن ژەبار ڕێفراندۆم بریارە گەلێ کوردستانیە. نحن لم نستأذن من أحد حقيقة عندما قررنا إجراء الاستفتاء لم نذهب إلى هذه الدول هل توافقون أو لا ولن نفعل ذلك في المستقبل أيضا. هذا قرار شعب كردستان. هەروەها سەرۆک بارزانی دێ بەردەوامیە هەپەیوینێدا گوت و کورد مڵەتێکی جودایە و فەرقاوانژێ فارسان و تورکان و عەرەبان هەیە خۆدایە دلۆڤان کورد دروستکردنا وەکو مڵەتێکی سەربخوا
سەرۆک بارزانی گۆچی و قاسم سولەیمانی هاتە هەولێرێ و من پێشوازی لێ کرد و داخوازە پاشخستنە ئەنجامدانا ریفراندۆمێ کرد. من ژێرە گوت و ریفراندۆم نایە پاشخستن و چت بێ بلا ببێ. ردي كان واضح للكل، لن نؤجل الاستفتاء وليكن ما يكون. و دەربارەی هەڵوێستە ئەمریکا سەرۆک بارزانی ڕاگەهاند یاڕاست ئەمریکا ڕۆژەکێشی نەگوت ئەم لێ دژی ریفراندۆمێنە لێ ڕۆژەکێشی پشتەوانی ریفراندۆمێ نەکرد. پشتی کو ترامپ بوو سەرۆکی ئەمریکا هەڵوێستا ڕایدارên ئەمریکایên کو مژولێکارên عێراقی بوون بەهتر ئالیگریە عێراقیکردن و بێ تایبەتی هەڵوێستا باڵوێزی ئەمریکا و وەزیرێ دەرvê ئەمریکا ڕێکس تێلەرسۆن گەلێکی خراپ بوو. و لەسەر خیانەتە گروپا 16 ئۆکتۆبەر ساڵە 2017 و دە ئەنجامێدە کەرکووک هاتە ڕادەستکردن ji بۆی حەشدە شعبی و ئارتێشە عێراقی. بارزانی گوت کو لە کەرکووکێ خیانەتەکە نیشتیمانی هاتەکردن. گروپەکە دیار خیانەت کرد و بە حەشدە شعبی و پاسدارên ئێرانی را ڕێک کەفتن و لەبەر چاوێن ئەمریکیان هێزن ئارتێشە عێراقی و حەشدە شعبی ئانینە کەرکووکێ و ji پشت و خەنجەر لمەدان. في كركوك صارت خيانة وطنية، صارت خيانة. جماعة معينة راحت اتفقت مع الحشد ومع ممثلي الباسداران الحرس الثوري الإيراني، وهذا واضح وأمام أنظار الأمريكان، وأخذوا الجيش والحشد والدبابات أدخلوها إلى كركوك وطعنونا من الخلف. سەرۆک بارزانی گۆچی ئەو ئالی و کەسێن کۆ دەبێژن ji ber ku tu aliyekî peştevaniya me nekir bûyerên Kerkûkê hatine holê ew rast nabêjin û bi tenê dixwazin bi vê gotinê xıyanetê dapoşin. Dê dawî da û dê bersiva pirsyara gelo tu hez dike encamdana rîferandoma serxibûna Kurdistanê şaş bû lew mate dest ji serokatiya Herêma Kurdistanê berda. سەرۆک بارزانی گوت نەخێر ئەگەر من زانیبا من شاشیتی کردیە منێ داخوازە لیبورینێ کربا و منێ بگۆتە من شاشیتی کرد و من ji ber wêyekê biryarda ئیدی سەرۆکاتiyê nekim ji ber ئەگەر من بەردەوامی تێدا کربا زیان wê bi dîrok û xebata min gihişt ba. لا أبدا، لو كان ذلك لاعتذرت لقلت بصراحة. دەبێن درۆژما خۆپێن چرکیان ji bo girtiyan vala bike jmareka mezin ji çalakvanên Kurdiyan Rojavayê Kurdistanê dest bi halmeteka pêştevaniya ravandî û girtiyên Kurdiyên de zîdanên pêde û rejêma Sûriyê de kirine û halmeta rêxistina navdewletî Amnesty berdewam dikin. Di bin dirûjma xwepên çirkeyan ji bo girtiyan vala bike hejmarek mezin ji çalakvanên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê dest bi hilmeteke piştevaniya ravandî û girtiyên Kurd yên di zindanên pêdê û rejêma Sûriyê de kirine hilmeta rêxistina navdewletî Amnesty berdewam dikin. Hashtagek bi vê mebestê tê belavkirin û her dem jimêrekê beşdar bêhtir dibin. Duê hashtaga ku çalakvanên Kurd belavkiriye hatiye bibe dengê kesên ku bêdeng mane. Beşdariyê digihandina dengê wan bo hemî cîhanê de bike. Bibe beşek ji proseya azadiyê bo hemî girtiyan. Dişkandina qeydên wan de daxwaza vekirina pirsa girtiyan û revandiyên dibin zorê de beşdar bibe. Ji ber ku ew revandî û girtî ne tenê hejmarin lê belê ew kes ewin ku bêhtirîn kes bûn. Berevanî diber doza mew, rewiştên mew, pirsgirêkên mew, çareserkirina wan û daxwaza mafê mekirine. Ji ber wêyekê pêwîst e em wan piştguh nexin, wan jî bîr nekin û divê em dengên wan ji zindanan derxînin derve û bigihînin hemî cîhanê. Her divê derbarê de li bajarê Hakeniyê Almanyayê rêxistina lêbûrîna navdewletî Amnesty çalakiyek li cadeya Elberfelder ya li qada bajarê Hakeniyê Almanyayê di 15 vê mehê de roja şemiyê ji demjimêr nehê sibehê ta 6 êvarî li darxistibû. Hemî kesên xwedî girtî û revandî ve xwendî vê çalakiyê kirbûn. Di wê çalakiyê de wêneyên hemî girtiyan di nav wan de wêneyên her du serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Behzad Dorsan û Abdurrahman Apo hemî kadir û serkirde û alîgirên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê yên girtî û bincavkirî di pêşangehê de bi pasa rêxistina lêbûrîna navdewletî vekirin. Li nava bajêr bi beşdariyeke cemawarî ji welatiyên Alman, berpirs, mafdar, çalakvanên dirêxistinên mafê mirovan de kar dikin, her wiha bi beşdariya welatiyên Sûriyê yên nişteciyê Almanyayê pêşkêşkirin. Da ku bibe fişarek li ser pêdê û rejêmê bi awayekî bihêz piştevanî û daxwaza serbestberdana hemî girtiyan û bi piştevaniyeka Ewropî û navdewletî were kirin. Tevî hemî zagonên mafê mirovan yên navdewletî pêdê hînjî bin pêkirinan tenê li ser miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê encam dide û bi sedan çalakvan û siyasetmedar û rewşenbîr bi taybet alîgirên enekesê yên ku hember kiryar û siyasetên wê yê şaş rabûne ango pir çalak bûn girtina û çaran vîsa wan nediyar e.
کارا سووریا مافê mirovan ragihand ku dê bîst û duê vê mehêda çekdarên pêdê dest bi helmeteka girtina ciwanan ji bo leşkeriya neçarkir û ew jî wê torê girtina neh kesan li bajarê Hesekê tomar kir. Her dem û demekê çekdarên pêdê ciwanan digirê ji bo leşkeriya neçar. لعفرينا روجابای کردستان بن پیکرنن گروپن چکدار بردام نهاری داوی جی گروپا چکدار لخودان ماتوره کی الکتریک خستو ماتوره وی به زوره جی جدزین و کلوپلن مالا ولاتی کی دن جدزین بن پیکرن در حق وان دا انجام دان لتاخا اشرفیه سر بنابند بشار عفرین و گروپا چکدار کول عفرین دمینه بریا چند روزان لخودان ماتوره کی الکتریک خستن و ماتوره وی جدزینو درخستنا درب عفرینه رخصنا ما في مروان لعفرینه بلاف کرکو همان گروپا چکدار کلو پلو ملکن دمالا ولاتیه کی کردی عفرینه بناوه باف حسین یه جگوند متینه یه بسر نبچه شرابه دست سر کرن ایرو گروپن چکدار لعفرینه اگر بردانه چه گنده بالون لنفچه شرا یا عفرینه پشتی دزی و تالان کرنا دار و تختین وی نفچه دربدرین عرب ین کولشونا کردان دا هاتنه بجهکرن و گروپن چکدار ایریش برن سر ناوان دا نفچه ماباتا یا عفرینه ولاندامن انجمن خوجهه یا ماباتا دان جدرک تایبت جناوان دا باجار عفرینه جا ارکره راگهان کو ایرو پشتی نیورو هجمارک مزن در دورا 300 چکداری جو گروپن جبل شامی و عربن لنفچه هاتنه بجهکرن ایریش برن سر ناوان دا انجمن خوجهه یا ماباتا و بشیوه کی هوانه لاندامن انجمن دان و جوان سروک انجمن عبدالمطلب شیخ نعسان و جگیری وی داود عمر و اندام و کارمندن وی انجمنه هروها اندام انجمن علی شیخ اسماعیل زاده بشیوه کی هز لیدان و دا انجام دا راستی شکاندن جان خود هات جدرا تایبت جعفرین بالکشان سرویکی و گوت کوارتشا ترکیه و پولیسین سیویلان دستیوردان دبویاری دا کرن و اندامن هاتوبون دست سر کرن جعلی گروپن چکدار و هاتن بردان درباره صدما ایریش اوان گروپان جدرن خوجهی راگهاندن جبرکو ناکوکیل دبستانه که نافچه لسر فیرکرن مادای اولی درکت لجدرا تایبت تکس کر کو او یک بهانه یک بو دا کو خال سر انجمن بسپینن و خال سر خلق نافچه فرض بکن لو ما بوی ایریشی رابون بریا دمکه جیگری سروک انجمن ماباتا داود عمر به هفجین خورا راسی لیدانا که بهز جعالی دو چکداران و هاتبون هروها گلک آستانگی جی انجمن را تینه درست کرن کلهن جهان گشتی آستا تروره بونمونه احمد شیخو جیگری سروک انجمن خوجهی یاشیه کب دست عمشات هاتوب پیک آنین و تانها کوجر به سربستی لشیه دگرن و نه هاتن سزادان و دادگاه کرن هروها عکاش حاجی احمد جگری سروک انجمن شرا کوتانها نزلالیک دربار ارمانج کرنا ویده هیا و بدهان بویار و بنپیکرن در حق انجمن خوجهیین عفرین ده در کتنه پۆلیسên leşkeriyên ku li Cerablos dimênin û Sirbê Tirkiye ve neçar welatiyên Kurd piştî ku ji Tirkiye hatibûne dîport kirin desteserkirin û berev cihekî nediyar bibirin. Jêderên egehdar ji Cerablosê ragihandin ku polîsên leşkeriyên grûpên çekdariyên Sirbê Tirkiye ve welatiyên bi navê Mihemed Abdo, Mehdi Slêman Mîrza, Ahmed Hac Ahmed Qadir ku ji Tirkiye hatibûne dîport kirin û Elî Slêman desteserkirin û berev cihekî nediyar bibirin. هروها جدران دازانین کو اولاتین کرد به صدم هبونا وینن سنبلن کردان دنابا موبایلن وان دا هاتنا دیپورت کرن جبوی گوتوبیجیکا بهتر لسر روشا عفرینا روجابای کردستان هدر اسکای و برز داود عمر جگری سروک انجمن خوجهی نفچه مابطه لگلمنا که داود دنباش اگر تجمره بحثا وی شری انگو ایریشا کو عربین لعفرین نشته جیبونا لگل گروپین چکدار کو ایریشی نبنده نفچه انجمن خوجهی نفچه مابطه کرنا تبحثا هرگولین و ایریشی بکه
كاك داود اقرت بحثا هرقوليان اريشا عربين كو العفرين نشتجيبونا القل تشاكدارين جروبين كو العفرين دمنين كو اريشي نافندا انجمن اخوجي انا فشا ما باتا كرنا تبكي قالك باش جبي منو تماشبانانو قوتو بيجي كيل سر بكن ما مستا داود اقدن قمت بهيزه كرمكا الو بله ما مستا داود دنقيتته كرمكا الو ما مستا داود وكا كو نوشل بردست ما هي ايرو عربن كو العفرينه نشتجيبونا او كو الجهه كردان كو جاليه ام بيجن غوطا روجالاتا شامي هاتنا عفرين نشتجيبونا لقر جروبين ينشكدارين مسلحين كولوين افشي دمينين اريشي مركزة انجمنا خوجية نافشي ما باتا كريا او هجوم كويرو هاتي كرن لسر نابندا نافشي ما باتا انجمنا خوجيه اگرت بحثا هرگوليان گو تفاصيل ابكي كاك داود وكا خويا كشيكا تكنيكي حتى كو كشوري چارە سەرکردن دوباره بەگەرمەنجە مهێوانەی خۆ داود عمر جگرێ سەرۆکی ئەنجومەنە خۆجیە ناوچەیە ماباتە ئێرۆ پشتێ نێڤڕۆێ دەربدەرێن عەرەبیەک و لە شوونە کوردان هاتنە بجێکردن و گروپێن چەکداریên جەب هاتە شامیە عێریش برنە سەر ناوەندە ناوچە ماباتای ئافرینی و لە ئەندامێن ئەنجومەنە خۆجیە ماباتادان چەکدارên ئەسلامی لە گوندێ بافلۆن نزیکی گوندێ قەتمێ لە ناحیا شەرا لە عەفرینێ ئاگر بەردا چیایە گوند و زیانەکە مەزن گەهاندنە ناوچەیە چەکدارên ئیسلامی لە گوندێ بافلۆن نزیکی گوندێ قەتمێ لە ناحیا شەرا لە عەفرینێ ئاگر بەردا چیایە گوند ژێدەرنێ خۆجیهی ji عەفرینê ji bo arkê got çekdarên İslamî yên ku dest danîne ser gundê baflon îro agir berdane çiyayê gundê baflonê û hêdî ew agir berefre bûye û hejmarek mezin ji dar û daristana wî çiyayê şewitiye. Wan jêderan eşkerekin ku sedema agir ewe bû ku çekdarên dema borî de dest kiribûn bi birîna daran li wê navçeyê û dizîn û firoştina wan daran û depan. تایبەتی وەرزێ zivistanê nêzik bûye û xelkê deverê hewceyê ardûyê ne. Lew ma wan çekdaran agir berdane çiyê da ku kiryarên xwe ji dizî û bazirganiyê bi wan dara û depan veşêrin û binixwîmin. Derbarê vegera xelkê gund wî jêderî tekez kir ku çekdarên İslamî jî li pêşiya 23 malbatê Kurd girtiye û nahê li vegerin gundên xwe û ew malbat niha li navenda bajarê Efrînê dimînin û her çende ew malbat gelek hewl dane vegerin ser mal û mulkên xwe lê bê encam bûne. تابێ ناکۆکەی و ئاستنگیان دەربارەی خوێندن و خوێندەکاران دە هەردەم و دەمەکە دە و کێشەیەن کوژە ئەنجامێن دەستێوەردانە پێدە و نەڕازیبوونا ڕژێمێ دەردەکەبنە هۆڵێ زانینگەها فەراتەیە حەسەکەی کارێ خوا جارێکەدن بەردەوام دکەی و دەما پێشکەشکردنا خولا دووەم ژە ئەزمونان ڕادکهینێ تەوی ناکۆکی و ئاستانگیان دەربارەی خوێندن و خوێندەکاران دە هەر دەم و دەمەکێدا کێشەیەن کۆژ ئەنجامێن دەستوەردانە پێدێ و نەڕازیبوونا ڕژێمێ دەردەکەون هۆڵێ زانینگەها فەراتەیە حەسەکێ کارێ خوا جاردی بەردەوام دکە دەما پێشکەشکردنا بەشێ دووەم ژە ئەزمونان ڕادگهینە. بەشێ زانینگەها فەراتێ لە حەسەکەی ڕۆژا 29 ئەیلونێ وەکو ڕۆژا پێشکەشکردنا بەشێ دووەم یەن ئەزمونان ئانگۆ یەن تەمامکردنێ یە تایبەت بە خوێندەکارên ساڵên dawî lê kulîjên hesek û ragihan ku ji 29 ta 5 meha dihan dê berdewam bikin. Ev yek hat piştî ku beşê zanîngehê hemû encamên kulîjan û hejmara xwendekarên ku ji mafên wan e wan ezmûnan pêşkêş bikin derbarê wê yekê lîsteyek belav kir. Doktor Necim Elhemîdî rêveberê şaxê zanîngehê yê ser rejima Sûriyê ve daxuyanî ku her yek ji xwendekarên sala dawî û xwendekarên xwendina vekirî ango yên nefermî ezmûnên wan di heman demê de werin pêşkêşkirin û amaje wê yekê kir ku dê hemû tedabîrên pêwîst bo serkeftina wan ezmûnan li hemî kulîjan werin dabînkirin. Li gorî ku Elhemîdî belav kiriye hejmara xwendekarên derçûyên asta navendî û ya giştî beşê zanistî ku li navendên kulîja Mafnasiyê û Ebî Dir Elfeqarî xwe tomar kirine
گەشتە 2200 خوندەکاری هەروەها خوندەکارên بەشی وێژەیی هەژمارا وان 1072 خوندەکارە ji xort û keçan ku xwe tomarkirine da ku ezmûnên xwe pêşkêş bikin. Di meha borî de ji ber hin nakûkiyan navbera PD û rejimê destwerdana PD di zanîngehê de 20 rojan hate girtin. Piştî derdora 20 rojan ji girtinê careke din kulîjên zanîngeha Hesekê bi temamî hatin vekirin. Rêveberê navbenda îzge û televîzyona rejimê li Hesekê Fadil Hemada li ser rûpelaya xwe ya Facebookê de duê demê de belav kirbû ku roja şemiyê 8 Eylûnê wê hemû peymangeh kulîjên zanîngeha Feratê li Hesekê werin vekirin. Naborî vekirina wan kulîjan vegeriyand bû ji bo sifikirina mandîbûna rêyan ji bo xwendekaran û ji bo belavbûna xwendinê. Di her dem û demekê de PD û rejim problemekê derdixin holê. Encamên wê problemê tenê di serê welatiyan re derdikeve. Di vê demadawî de jî behsa xwendin û proseya xwendinê hat kirin. Rejimê jî li jêr wê bihaneyê. Ji roja 20 Tebaxê ve hemû kulîjên zanîngeha Feratê li Hesekê girtibûn. Beryan Hacî gelek caran ji ber drustkirina nakûkiyan navbera PD û rejimê bi taybet di demên pêşkêşkirina ezmûnan de derdiketin. Dema ezmûnan dihat paşxistin. Ziyandar tenê xwendekar bûn. Piştî wê yekê dîsan rejim û PD li hev dikin û kulîjên Hesekê vedibin. Li gorî şovekaran ku girtin û vekirina kulîjan li Hesekê xelekeke dine ji zincîra şanoyên rejim û PD ku li Şamê bi hev re diciviyan hemahengî ta radeyeke bilind navbera her du aliyan de heye. Di heman demê de li cih cihan kêşeyan peyda dikin da ku ji welatiyan re bêjin ku nakûkî navbera her du aliyan de hene. PD destdaniya ser piraniya dibistanên Rojavayê Kurdistanê û rêbazên xwe daxistina wan dibistanan. Ew rêbaz û proseya xwendinê ya PD ji aliyê rêbaznas û aliyên siyasî ve bi îdeolojikirî û nepisporiya mamosteyan tê tomatbar kirin û ji ber wê yekê bi hezaran malbatên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê ji ber xwendina zarokên xwe koçber bûne. بله تماشوان جان هادری اسکای و مصطفى عبدو اندام انجمن خواجهی نفچه شرال قلمنا جعفرین ما مصطفى دنباش او اگریکو به چیان عفرین روجاوای کورسان دکبن جبرچنه و صدم جچیا او گروپن چقدرین کو وی اگری پتخن و اگر بردن جیان دخوازن چنامه بگن اگو چو سوده که جوی ورگرن کو وی زیانه به سروشت عفرین دگینن دم هو باش به وخدي صاغي وراحتي بملتي عفريني دي واشتي شوطندن ودارنا تن شوطندن غاباتي تن شوطندن جبو عفرين في دار بمينه نزانن انو دارك چود ديل شينه درك هبنه هوا دخوازن ملتي عفريني جي عفريني بدور خينن وجدارا بدور خينن يعني دلي وان دار نمينه اي ماجي تم وتم كسكوي ودار دلي مدايا و ام نمکنش وی دارجی بعیشنه هف غایتی وانه دخوازن ملت هنه کی پریشان بکن ترسید دلیوان کن تهماد وان بدن وانا زور و زحمت بسری وان بکن جبو هیدی کانبن ملک و مالی کردان و تهمان پرید ناوان ده هنی جوان جی بستینن جبو ملت خزان بکن و نظام بکن و ترس دلیوان کنه هف جبو وی تشتیه باشا ما مصطفى او کسین کو به با توانان درابن تن السادان یا نه انگو چاپوشین لواته کرن جالین د سالادار به کو العفرینه حيانها ولاتي تركيا هول سر عفرينيه حكم داره حيانها نا كسي دغري ونا كسي برسدكي ونا دخوزي وي اوغري وامريني يعني نبدستی خود شوتینه دستی زوریا دشوتینن او دخوازن دستی واخدی پرچه ونی نافله دکن جيش الحر وی طالانه بکن وی دارا هلوشینن يعني معنی کرد تم و تم انه دوری واری خوابن يعني تم و تم جوان را ریک هبه انه بنار کرد معنی خود دارا دشوتینه رابین نافادانه او خلای نایمه هنه بوی حجته تیلن دار نمینن یعنی چیا گی والا ببه وی دار بمینه باشا ما مصطفى كاري انجمن خواجهي جدما كوهاتنا باكرن حتى وكايرو بچرنگي بريفا دچه گلو آستنگيتنا پیشاوا ده بريفا برنا كاري وديانا بخده براين دلال ام كتن و كاري و انجمني سيفيلي مگو ام خدمتي ملتي خوابكن لهنكا
ام کرن خدمتی خو دجی حالی هرمه یعنی امنها چه بکنسه ام نکن ملتی خو راضی کرن بدن و خدمتی ملتی خو وکم دخوازن وقتش تیج متی خواستن ببین لانه کس نیلی تکاری راست بکی لانه وانا چه کرنه ما و سینوريج ما را دیدنن جبو انو ام ببن وجه کی قباحت جملتی خورا انو بنرا مع عفرین تسلیمی عفرینی و کر ما گو ما وین رزگار کرن و مع عفرین جی تسلیمی خودیا دکن لی راستی خودی امن بناف امن لی بالفعل جی اوسونا وانه خودی پرچینه و نبدا اسمده یعنی ای ما بلکه متشنی پر بچوک امکانه بن خدمتی ملت بکن یعنی وک ام بیره که درزیه دکولنه لیباش تشجی باوری و ملتی ما هم حیا کنه بنم تمام بکن حیات حالی الان ساکن دراوی حیا کهرنه باش ما بسش برچه هون هلوسته که ناگرنه بر لسر و سیاستا کولگل و تیب کار آنین و تخوازه وکا روح کش خراب کار بینه و روح و ناشرین بکی برچه هلوسته که هون ناگرنه بر ام بیشن دست کارکشانه که تبعی آنگو او انجمنور نه هلوشاندن اگر کوت کاری پیش نایخه برای دلال از براستی بیجم یعنی نها اگر پشته ما هبا و خودی ما هبانا ما بریار بستانده ام نها بریاره که بستین و سبیجی گی ورن کشتن ورن زندان کرن و گی ورن تالان کرن ما حال نیمه های بری ام خرابانه بری ام خزانن بری یعنی امریکی وان دارنتینه اگر امانی وقت دبیجی بکنه معنا خود بی کسک لعفرین نامینی گید زندانا کردن ام دوی بلکی براحتی بهنی کی بنرمی بهنی کی امکانه بن هفته قیال بکن قابل بکن حیا امکانه بن تشتی کی خدمتی ملتی خاکن نه پشته متنه نه پارتی پشته مدگرن نه پارتی مناطقی دن کاری مدکن ام کدا هرنم چه بکن یعنی ام هیرو کتنه گوله که آوه وی بنیه ام کتنه گوله رق بقایه امکانه بن دردی خواب بکشین و حفاظ بکن سر خواب سر ملتی خواب به رنگی ام پی کنن هر طاقتی ما و امکانیتی منه باشه ما مصطفى الگور نرینه تا داویا گوتن آنگو داویا به سیاست و چه دمک به و به رنگی بردوام که چندین سال آنگو دمک کرد جره دا کون کاربن خدمت که راستقین السر عردش به خلق عفرین بکن والله تمامی از بیم که تمامی کنه بن خدمتی ملتی عفرینی بکن وقت جمعتی خواستن هوا چی نابه و نه دیلنم بکنه و حیا اوسو و خودی پرچه هنه و حیا ادلب و لیس کارلقی روسا و امریکانا و ترک و عجم و بشیر و هنه حاله مع عفرین تموانی بمینه و اصولی جی و عفرین جی گی بینه هفدنه و گی حله خواب هفده وانه نلبر عفرین تنه همه جی هف کارا هیا و هف خرابی هیا باشه گوتن تا جوا آلین پیوندیدار راین کو ری ددن تاوان لعفرین ورن انجامدان چیو چه جوات خوازه و رنگ زادان او اگر دست و ده بانگو پیشنیارک جمع هبه چیه والله ام جوان را پرجارا شوره دکن و مسئولین ترکاجی دبینن و ام جيش حرجی دبینن و ام دبین واتش نا چه نابن و حیات چو وقتی و کارا ببه دبین نا روشی و بخیره و وین وا خلای نای ملوا و هنه و وینگی دوسته و نانه و ام هین و یعنی ام دست و نادن و ام زرار جوان ناکن و ام کانو و تحمیل بکین یعنی که انی بارکی خواه دانه سرمه انه ام صدمه انه والله سوري خرابه بيه او جيش حر خرابه بيه او اتفاقيتي وانا العرضي كتنا يعني هاونو خرابيه دكن امجي يعني هاونو كوري خودكن امجي ششتني دكن هذا حال الجن ما كردا هيا والجن حالي جيش الحر والسوري بو عفريني بايا باشا ما مصطفى ام بیشن قوناغا انگو پروسه گوهرتنا دموگرافیا عفرین بردوام یا نه اگر بردوام به گهشت چه استی و بچرنگین هاتی کرن ما عفرين نبر دوامية تغيير الديموغرافيا عفرين يعني طالانة عفرين شوطاندنا اگر في حال لسوري هنكي تغيير تشيكرنا لجنا لجامع عفرين تغيير تمام سري سدي حفتي تغيير بويا
لتغيير إمام دبيجن بلا نار أو شيء سوريا سلامتي حل ببي حل سياسي شيء ببي يا حل عسكري خلاص بي حالي عفريني وضعي عفريني إيش جي دنجي باشتر بي لأنه كردي مكاني زو جي خواه گرینی لنا قاف حشکن ده قضیه خواه قومی دا بس ام پر قاف نرمن ده قضای وطنی دا یعنی ام کانون ولاتی خواه بپارزن و گرن جی خواه چی بکنه گەلک سپاس بۆی مامۆستا مستەفا عەبدوو ئەندامی ئەنجومەنە خواجهی یا ناوچەیە شەراک و درێ ئەسکای بە لەگەڵ من بۆ ژعفرینە گەلک سپاس مامۆستا پەرزگرێکە دەبستانên خریستیانên سووریان لە دەڤەرێن دبن کۆنتڕۆلە پەیەدەدا لە ڕۆژاوای کوردستانی هین نەهاتیە چارەسەرکردن و تەبێ ڕێککەوتنێن بناوبێنکاری هاتنەکردن دنابەرە پەیەدە و سووریاناندا لە هین ئاستەنگی ڕاسەری وان دەبستانان ژاریە پەیەدەبەتێن پرسگرێکا دبستانên xristiyanan Sûriyê li deverên bin kontrola peyadê de li Rojavayê Kurdistanê hîn nehatiye çareserkirin û tevî rêkeftinên bi navbênkariyê hatine kirin di navbera peyadê û Sûriyanan lê hîn astengî raserî wan dibistanan ji aliyê peyadê ve tên. Di 11 heyva nihan de ji sala 1918 ve daxuyaniyek belav kir û tê de got ku rêkeftinek di navbera Mutraniya Cizîrê û Furatiya Sûriyanan Ertûzêks de hatibû kirin li gel dezgehê Olftawiyê Rewşenbîrî ku ew jî rêxistinek bi ser peyadê ve ye. Li ser xwendina zimanê Siryanî de her du xwelên yekê û duyan de li ser dibistanên bi ser wê Mutraniyê ve û zimanê Siryanî zimanekî fermî be li wan dibistanan ku biryar bû di 21 heyva nihan jî heman salê de xwendin li gorî wê rêkeftinê dest pê bike. Li gor wê rêkeftinê jî ku eger pabend bi wê xalê neyête kirin ew rêkeftin tê tunekirin û pabend bi wê jî namîne. Heman Mutraniyê di 22 heyva nihan ji heman salê daxuyaniyek ji bo raya giştî belav kir û tê de got ku ew rêkeftin xwe bi peyadê re ya ku bi navbênkariya dezgehê Olftaw hatibû kirin bi rêkeftinek dem bi ser çûye. Dibînin nema pabend bi xalên ku tê de hatine. Li gor daxuyaniya Mutraniya Sûriyanan ku daxwaza dema 10 rojan kiribûn ji bo vekirina dibistanên xwe ku di wan 10 rojan de westandin di navbera komîtekî ji aliyê Mutriyanê ve û komîtek dezgehê Olftaym de hatine kirin. Tê geştin bi tu rêkeftina nehate kirin di navbera wan komîtan de. Nehate encamdan jî wê yekê ew rêkeftin dibe rêkeftinek de bi ser çûyî û ew nabe pabend bi wê rêkeftinê. Berî niha de jî di 22 heyva nihan de kesên nenas êrişî serokê Komîteya Rêbazên Siryanî Îsa Reşîd li Qamişloka Rojavayê Kurdistanê kirin. Wan êrişberan bi daran li Reşîd dabûn ku piştre hatin zanîn ku ew dar heman darên yên koçekdarên peyadê û yên sotor bikartînin. جۆتکارên bajarê Amûdê gazinan dikin ji kembûna rejeya sûteminiyê ku rêveberiya peyadê dê firoştina wan ku neçar dibin bi nirxekî girantir bikirin ji bazarên reş. Cotkarên bajarê Amûdeyê Rojavayê Kurdistanê gazinan ji kembûna sûtemeniyê ya ku rêveberiya peyadê ji wara terxan dike kirin û gotin ku ew neçar dibin sûtemeniyê ji bazarên qaçax an ku bazara reş bi nirxekî giran bikirin. Li gor cotkaran ku şarwaniya rêveberiya peyadê tenê 5 lîtr mazot ji her donimekî çandiniyê re terxan kiriye û bi 5 û 3 lêreyan difiroşa wan lê ew rêje têra wan nake û neçar dibin her lîtrekî bi 8 lîreyî bi qaçaxî bikirin. Cotkaran xizmetguzariyên rêveberiya peyadê bi lawaz pesindan û gotin ku wan hemû pêwîstiyên çandiniya xwe buha kirîne û nimûneyek da ku wan her tonek semad bi 250,000 lêreyan kiriye. Cotkar dibêjin ku her 100 donim pêwîstiya wan bi 205 lîtr mazot heye ji bo cotkirinê ku 3 caran traktor lê vedgere. Beriya niha jî cotkarên gundewarê Hesekê heman gazin kirin ji kembûna mazotê ku ew neçar dibin zeviyên xwe bi temamî neçînin û tenê beşekî biçûk biçînin. Cotkarên deverê her wiha gazinan dikin ji bihabûna nerxê dermanê pêwîst ji bo zeviyên xwe serbarî kembûna baranê ya ku ziyan gihandiya berhemên genim. ڕۆژنامەیە ساندای تامزیا بەریتانی بەڵاو کرد و ئەرشیفە شەڕ و لعنەتە بەشار لەسەد زەلال و دیارە و شک و گومان تێدەنینە و هەموو فەرمانێن ئەشکەنجەدانێ کۆشتنە شۆڕەشگەرێن سووریە ڕاستەڕاست ji بەشار لەسەد بەخوا دەردکەبن.
روشنامه سندای تایمز یا بریتانی ارشیوا شر و لعنتا بشار اسد زلال و دیار و شک و گمان تیدنینه که همو فرمانین اشکنجدانه و کشتنا شورشگرین سوریه راست راست جه بشار اسد بخوا درد کوه. سندای دبیجه لسر رفن حسن لناوا جیر زمینه کی دبن کنترولا کامیرین چافدریه ده لجهه کی نهینی لباجاره کی اوروپی ده 265 صندوقین کرتونی کو پرچا سری مروف را دکه و دکه سیخ و ده هندر وان صندوقان ده ملیون کلاپرین بلگه و دوکومنتین رونشتن نهینی ین اشکنجدانه یا هوفانه و کشتنا دجبرین اسد و شورشگرین سوریه ولاتین سویل هنه. حضور بین وان به مورا دولت سوریه امزای سروک رژیم سوریه بشار اسد هیا. روشنامه سندای دبیجه او مزنترین جهه دوکومنتاریه که بلگه شرکی هجی بردامه تیده هاتیه برهف کرن. ددما که بشار اسد نیزیک دبک و دزدانه لسر تواهی عرد سوریه اف روشنامه دبیجه اف ارشیفا مترسی دار دیار دکه که به چاو بشار اسد اف سرکفتن به دست و آنینه. او ارشیف دیار دکه که رژیم اسد برمیلین تقینه رو ایریشن اسمانی آویتی سر ناوندین سویلان و حتی خستخانه آنجی دشرکی ده که نیزیکی 9 میلیون سوری هاتنه کشتن و زیده تری 5 میلیونان روینه سوریه. اف پروژه یا ارشیفا نهینی یا برهفکننا دیکومنتان لسر توانین شرین که اسد لهمبر سوریان انجام دایه. جه هزرا پیل وایلی بو و او بغا لشکرکی کندی بو و لیکولینر بو ده توانین جنگی ده و گلک رشبین بو جدادگه ها جنائیان دولتی بو یا کو به نریناوی گلک سس و پرته چونه. لیکولینر کندی ده بجه اولگنه بصدان جار دو پاد دکه کو اسد برپرسه ده بر همو توانین جنگی ده و برپرسه یکمه ده بر کشتنا چه سوریه کی ده توانین ویجی رخستنا داعشه. اف پروژه سال 2011 و دستپیکا شورش سوریه و به سپانسری بریتانیا و به هماهنگی دیگل ارتش آزادی سوریه دستپیکریه و ویلی 6 خوبخجی راهینان کر. روزنامه که امریکی راپورت گلاب کروتی ده دیار کر کو الیکاری نتوین یگرتی پشتبانی امان اسد کرنا. روزنامه فوریگن اوایرس یا امریکای را گهاند کنتنی پشتوانی روسیه و ایران و حزب الله لبنانی آلی کاربون دمانا رژیم اسد ده سالات ده. هفدمی 7 سالانه جیج شری گران لی آلیکاری نتوانی گرتی جیب آوائه کی نراسته و خو پشتوانی امانا رژیم کر. او جیب نزیکی 3 میلیارد دلاران که مهانا پیداویستین استخباراتان جی دهات دابین کرن. سرباری آلیکارین لشکری و آبورین که اسد جه فیمانین خواه روسیه و اسرائیل و حزب الله و اردگره گازنک مزن جه آلیکارین هاوارچونه نتوانی گرتی تکرن که ریدان اسد کنیزی 3 میلیون دلاری آلیکاری کنترول بکه. همان روشنامه گفت که رژیم اسد آلیکارین هری بنرخ جبو سوریه کنترول کرنه که پره آلیکاریان بکارینن جبو بردامی شهر رژیم خوال دجی ملت سوریه. کارینا رژیم اسد لسرواندنا آلیکاری ناف دولتی و کارانینا وان دشر ملت ده پیوستی بچاک ساز کرنا سیستما پیشکش کرنا آلیکاری نتوانی گرتی بری دست بکرنا شاندنا پره جنو آوا کرنا سوریه او جیل گوری همان روشنامه کو اسد سرکفت دبکارانینا حکومت ولاتان ده جبو شاندنا پره آلیکاری دبن چاوه ویده لی شاما پای تختا سوریه. اسد هر وها کاریبور خستنا هیوا سور بکه درگه هک جبو دربازمونا 1 میلیاران ره کو اندام استخباراتن و کو خوابخش دربازی نواره خستنه کرن. رژیم اسد هر وها ریدا دربازمونا خوابخشن آلیکارین رژیمه کو دربازی ولات ببینو آلیکاری جبو دربدرین سرسینورن اردن و ترکیه کمبون کو ده سالا 2017 ده آلیکاری جبو سوریه 3 جاری لدهاتی سوریه بهتر بون. شاندیا ولایتن یا گرتی هردم لنتوین یا گرتی دانی که هایلی را گهاند که واشنطن زوره لسروک رژیم سوریه بشار الاسد نکیدا کو جه سروکاتی سوریه خواب ده پاش لی او خودی باوریه کو او بخوا و خواب ده پاش دلیدوانه که ده با کانال SBC امریکی گود کو پر زحمت کو اسد لسر دسته
لەسەر دەسەڵاتێ بمینێ و ئەمریکا فشارێ لێ ناکێدا و دەڤژ جهێ خۆ بەردێ لێ مڵەتێ سووریە بخوا وی لەسەر دەسەڵاتێ ناهێلێ هایلێ تەکەس کرد و گوت و بێگومان رووسیا و ئێرانژی مانە ئەسەد دەسەڵاتێدا تشتێکی باش نابینن لەورا مەسەلا چوونە ئەسەد تشتێکی دەمکیە. راپۆرتەکە نوە ئەمریکی ئەماژە بووە چەندێ دەکەیەک و بەداوی هاتنە دەوڵەتە ئەسلامی نایەوێ واتەیەک و داعش لە سووریە و عێراقی بەداوی هاتیە. گۆڤارە ئەتلانتیکیە ئەمریکی راپۆرتەکەدا گوت و چەکداریان ڕێخستنە تیرۆریستیە داعشێ لە سووریە چاوەڕێیە بەخشاندنە هێزن ئەمریکی و رووسی دکێدا و دووبارە دەست بە کریارێن تیرۆریستی و داگیرکردنا خاکا سووریە بکێ. راپۆرتە گۆڤارە ئەتلانتیک ئەمریکی تەکازی لەسەر وەیەکێ کرد کۆ بەتو ئاوایەکی داعش بداوی نەهاتیە و هەر نوچەکەدن دەبێت دەربارەدا دوو ڕەش ڕاستیە. بەردەبکێ فەرمیە وەزارەتە بەڕەوانی رووسیا ڕاگەاند و 6 خاڵێن چاودێریên پۆلیسین لەشکریên رووسیە لەسەر درێژایی سنوورە نەبەرە سووریە و ئیسرائیلەدا لە بلندایین جۆلانێ بەڵاو دەبێن. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەبانیدا کۆناشینکۆڤ ئاشکرا کرد و نەها لەسەر درێژاییە خیزە براڤۆ ئانگۆ سنوورە نەبەرە سووریە و ئیسرائیل لە بلندایین جۆلانێ 6 خاڵێن چاودێریên پۆلیسên لەشکری یان رووسیە بەڵاو دەبن داکووە بلەهەیە کارمەندێن شاندا نەتەوێن یەگرتی دابین بکەن. بەردەبکێ فەرمیە بناوی وەزارەتە بەڕەوانیە رووسیا لیوا ئێگۆر کۆناشینکۆڤ ئاماژە کرد و رووسیا پەیوەندیەکە خودیڕۆل دەربارەی بەخشاندنە هێزن ئێرانی نزیکی سنووری سووریە و ئیسرائیلە کرد. خستنە بارفرا رووسی ژەعالیە بارابانیە ئەسەد دە هەمان شەڤە عێریشە ئیسرائیلەدا لە لازقیە لە سووریە کریزێک دنابەرە رووسیا و ئیسرائیلەدا دروست کرد و ڕۆژنامەیەن ئیسرائیلە ڕۆژانە گرنگیە دنە وێمژارێ. ڕۆژنامەیەک ئیسرائیلی بەحسا ڕەوشە پەیوەندیên رووسیە و ئیسرائیلê پشتی یا ku krîza nayê çareserkirin bi nav kir. Got ku nameyê jê Rûsyê tên tu handanê nakin ji bo seredana serkirdeya İsraîlî ji bo Rûsyê. Rojnamaya Diyarûd Ehrenûd got ku ew krîz mezintir bû piştî seredana şanda İsraîlê ji bo Moskowê ku cudahîk mezin di navbera çîroka her du aliyan de heye derbarî awayê rûdana wê bûyera ketina balafirê. Şanda İsraîlê ya ku seredana Rûsyê kiribû gotibû ku ew balafir ji aliyê berevaniya Esed hatiye xwar piştî ku balafirên İsraîlî vegeriyane bingehên xwe. رووسیە ji aliyê xwe de baweriya xwe bi wê çîroka İsraîlê neanî û got ku ew yek pêwîstî bi dîvçûnê heye. Ji aliyê xwe de Dmitry Peskov, sekreterê rojnamevanî yê Rûsyê Vladimir Putin got ku wê Rûsyê belgeyên İsraîlî bi hûrgûliyan bişopîne derbarî xistina balafira Rûsyê ya ji corê ayilbîst. Peskov her wiha got ku ya zelal û eşkere ew e ku nayê pêşbînîkirin ku Moskow tu tedbîrên dijî İsraîlê bike ji ber bûyera ketina balafira xwe. Rûsyê hîn İsraîlê tawanbar dike bi xistina balafira xwe tevî mikorhatina rejîma Esed bi xistina wê balafirê bişaşî. کۆمەڵا کوردن هەمیە سمینارەکە وێژەیی و ڕەوشنبیری لە دەرخستیرەوە کۆمەڵا کوردن هەمیە سمینارەکە ڕەوشنبیری وێژەیی ji بۆی مامۆستا ئەبراهیم یوسف ڕۆژنامەنویس و مامۆستا یەحیا لە بارگەها کۆمەڵێ لێ دەرخست. کۆمەڵێ لەسەر ئەکاونتێ خۆی فێسبووکە سپاسیا بەشداربووان کردیەک و بە پرسیار و ڕاخنە وتیبینیان خوا سمینار دەوڵەمەندترکردن. بەری بە داوی هاتنێ دووبارە سەرنووچە. لەگەڵ نزیکبوونا سەر ڕۆژە ئەنجامدانا ریفراندۆما سەرخەبوونا کوردستانی سەرۆک مەسعود بارزانی ڕاگەهاند ئەز نەپۆشمانم لەسەر ئەنجامدانا ریفراندۆما سەرخەبوونا کوردستانی و مەرخسەت تو ئالیەکی وەرنەگرتیە و وەرناگرن. دەبێن درشمە خۆپێن چرکیان ji بۆ گرتیان ڤالە بکە هەژمارەکە مەزن ji چالاکوانên کوردیان ڕۆژاوای کوردستانی دەست بە هەڵمەتەکە پشتەوانیە ڕەواندی و گرتیان کوردیان دەزیندانن پێدە و ڕژێمە سووریە دەکرێن. چەکدارên ئیسلامی لە عەفرینێ ئاگر بەردانە جیای گوندێ بە فلۆنێ و عەرەبên کول ناوچەیە مەباتە بجێ بوونە لەگەڵ گروپên چەکدار ێریشی ناوەندە ئەنجومەنە خۆجەهیکردنە. جۆتکارên حەسەکەی گازندان ji ڕێژەیە کێمبوون و گرانیە نرخê مازۆتê dikin.
ارشاد و بختور بن